Za Deda Mraza kakvog danas znamo, kao simbola sreće, mira, davanja, zaslužna je jedna kompanija, pogodit ćete koja. No, ono što danas zovemo Deda Mrazom vodi poreklo iz vremena ne tako srećnog i radosnog. Vodi poreklo iz drevnog Rima, drevne Grčke, drevne Norveške i drevnih germanskih plemena. No, da biste saznali nešto više o ovome, ostanite do kraja. Upozorenje, ono što ćete gledati u nastavku programa vam može promeniti način razmišljanja o svetu u kome živite. Zdravo internete, dobrodošli nazad na kanal Teorija. No pre svega da vam poželim srećnu novu godinu. Puno uspeha u ostvarenju vaših ciljeva. Puno zdravlja, puno ljubavi i sreće. Pre nego što počnemo sa temom klipa, vidjeli ste da imamo novi intro. I ovaj intro označava kraj jedne ere na ovom kanalu i početak druge, gdje možete da očekujete što se tiče teorija zavere mnogo ozbiljnije teme o kojima ćemo govoriti. No bez daljeg zadržavanja krenimo sa temom klipa. Da biste lakše mogli da me ispratite, klip će biti podeljen na 3 sekcije. Istorija Deda Mraza, Deda Mraz u modernom društvu i sindrom Deda Mraza. Tako je, Deda Mraz ima i svoj sindrom, ali više o tome kasnije. Pa počnemo sa prvom sekcijom. Istorija Deda Mraza. No da bi vam pričao o istoriji Deda Mraza, moram vam prvo reći odakle potiče Božić. I pritom ne mislim da Božić označava hrišćanski praznik i rođenje Hristovo. Ne, to svako zna. Pre svega želim da se fokusiram na datum koji slavimo Božić. Na 25. decembra. Zašto baš 25. decembra? Za one koji slave Božić 7. januara i koji koriste julijanski kalendar za određivanje datuma praznicima, pogledajte jer i po tom kalendaru je Božić 25. decembra. December 25th, 1642 Julian calendar, Sir Isaac Newton is born. Jesus, on the other hand, was actually born in the summer. His birthday was moved to coincide with the traditional pagan holiday that celebrated the winter solstice with... Po biblijskim spisima i istoričarima, Hrist je rođen negde krajem leta, početkom jeseni. Pa odakle onda ovaj datum 25. decembar? Nekoliko paganskih običaja se odigravala u periodu od 21. decembra do 6. januara u drevnom Rimu. Jedan od tih običaja je takozvana Saturnalija, koja je bila održavana u čast boga Saturna, boga agrokulture i bogatstva. 21. odnosno 22. decembra dešava se jedan veoma značajan planetarni događaj, to je zimska kratkodnevnica. Ove godine je to bilo 21. decembra. Šta je značajno za ovaj datum? Zimska kratkodnevnica je dan u kome je obdanica, odnosno deo dana u kome je prisutna dnevna svetlost najkraća. Ovaj dan označava početak zime. A zimi, kao što svi znamo, nema ništa od poljoprivrede i agrokulture. Pa je ovaj dan predstavljao smrt boga Saturna da bi se 25. decembra on uzdigao ponovo. 25. decembra, kada bog Saturn ponovo postaje svemoćan, počinje slavljenje Saturnalije. Slavljenje Saturnalije bi trajalo nedelju, pa ponekad i 2 nedelje. A jedna od glavnih karakteristika slavljenja Saturnalije jeste žrtvovanje. Žrtvovanje robova i dece. U selu bi postojala statua gdje bi bog Saturn sedeo na svom tronu i deca bi mu bila prinošena u krilo, da bi tu bila žrtvovana. A žrtva bi trebala da predstavlja kao plaćanje bogu Saturnu za bolji početak naredne godine, za još veće prinose na njivama. Znate li šta je još karakteristično za 25. decembar? 25. decembra su rođeni mnogi paganski bogovi. Jedan od njih je u grčkoj i rimskoj mitologiji Helios Mitra ili bog sunca. U Iranu se taj isti bog zove Mitr. U Indiji se zove Mitra. U Persiji se taj bog zove Mitras. U Egiptu imate boga Horusa koji je isto bio bog sunca i isto se rodio 25. decembra. I još mnoge druge bogove imate koji su rođeni 25. decembra. Krajem 3. odnosno početkom 4. veka hrišćanska crkva počinje naglo da jača. I da bi potisnuli običaj koji su se dešavali u tom periodu, odlučili su da 25. decembra slave Božić. Počnimo napokon sa istorijom Deda Mraza. Vratimo se u drevnu Norvešku. Nekoliko vekova pre Hrista.
Kao što već znate, Norveška se nalazi na samom severu. I od 21. decembra zimska kratkodnevnica predstavlja 6 mjeseci mračnog doba. I oni su imali u to vreme jedan festival koji se zvao Jule. Ako se pitate šta ovo ima sa Deda Mrazom, mi Deda Mraza znamo kao Sent Nikolu, odnosno Svetog Nikolu. Sent Nikolasa. Old Nick. A ovo Old Nick upamtite bit će kasnije od važnosti. Ali mnogo starija ličnost nego Sent Nikolas jeste Odin. Norveški bog mudrosti, rata, poezije, predviđanja, takozvani sveotac. Jule je bio festival upravo posvećen ovom bogu. Šta je sada karakteristično za ovaj festival? Sada ćemo uraditi poređenje običaja koji su se odigravali na tom festivalu Jule ili Julbekung sa današnjim običajima za vreme Božića. Verovalo se da Odin magično posećuje kuće tokom noći kako bi ostavljao poklone za decu. Deca su blizu svojih ognjišta ostavljala poklone u čizmama za Odina i za njegovog konja pod nazivom Slipnir. Ovo je jedna od tradicija koja se i danas prenela, pa tako u nekim zemljama deca ostavljaju kolače i mleko za Deda Mraza i ostavljaju čarape kod svojih ognjišta kako bi u njima zatekle poklone. Deda Mraz jaše na svojim saonicama sa 8 irvasa. Dobro, sada bi neko rekao ima ih 9. Da, 9, ali je Rudolf dodat mnogo kasnije. Originalno je bilo 8 irvasa. A šta radi Odin? Odin također jaše svojim magičnim saonicama sa konjem koji ima 8 nogu, pa se veruje da je ovih 8 nogu zapravo postalo 8 irvasa. I sada imamo verovanje, ako nisi dobar, Deda Mraz će ti ostaviti grumenu nogu. Međutim, ranije je bilo ovako. Ako nisi dobar, Odinovi pomoćnici poznati u Nemačkoj i ostalim germanskim plemenima kao Krampus, uhvatili bi te i izbili ako nisi dobar. I ovi pomoćnici su kasnije u modernoj kulturi prevedeni kao dobri vilenjaci. Sent Nik u modernoj kulturi zna da li je neko dobar, odnosno loš. Isto tako je i Odin u norveškoj mitologiji imao mogućnost da zna sve što se dešava u svetu. A da bi ostvario ovo, on je morao da žrtvuje svoje oko kako bi dobio beskonačno znanje i znao je sve o svemu. A isto tako je imao i 2 gavrana koji su kružili planetom i sakupljali informacije za njega. Odin je bio poznat pod nekoliko imena, pa tako su Odina zvali Sisgegr, Sixgrani, Longbarder, a sva ova imena označavala su ime Dugobradi, što je također karakteristika i modernog Deda Mraza, odnosno Sent Nika, ima dugu belu bradu, baš kao Odin. Odin je sa sobom nosio i magično žezlo, a veruje se da je i Sent Nik također nosio magično žezlo sa sobom. U anglosaksonskim plemenima imali su također verovanje o Sent Niku, ali su ga tamo drugačije zvali. Zvali su ga Old Nick, što u prevodu znači đavo. U Collinsovom rečniku imate ovu reč Old Nick i u prevodu znači đavo. U rečniku sa Oxforda također imate ovu reč i u prevodu znači đavo. Anglosaksonska plemena su Old Nicka opisivala kao čoveka sa dugom bradom koji je imao lik koze i koji bi noću se prikradao i odnosio decu da bi ih kasnije pojeo. Ovo je bila ukratko istorija o Deda Mrazu, odnosno od vremena Odina pa njegovog pokrštavanja i danas poznatog kao Sent Nikolas, odnosno Sent Nik. A sada što se tiče Deda Mraza u modernom društvu. Za njegov današnji izgled možemo da zahvalimo kompaniji Coca-Cola. 1930. godine Coca-Cola kompanija je angažovala umetnika Fredrik Micena da nacrta Deda Mraza kako bi povećala svoju prodaju. Ako pogledate svetsku ekonomiju, vidjet ćete da je zapravo za vreme Božića najviše se kupuju stvari sa likom Deda Mraza. Što znači da je ova kampanja Coca-Cola postala veoma uspješna i sada kada god pogledate negdje na nekom billboardu vidite Deda Mraza, prvo što se sjetite jeste Coca-Cola. Pa su ubrzo i ostale kompanije počele da imitiraju ovu taktiku i da koriste Deda Mraza kako bi povećale svoju prodaju. Deda Mrazov sindrom. Za razliku od ostalih laži, roditelji kad lažu decu da Deda Mraz postoji, zaista se trude da ubede decu da on postoji tako što donose darove ispod jelke i tako dalje. Kad ta deca kasnije odrastu, imaju problem da razgraniče šta je istina, šta nije i budu podložnija da prihvate neku laž. Pa danas psiholozi savjetuju roditelje da ne lažu decu o tome da postoji Deda Mraz, kako kasnije ne bi imala problema u razgraničavanju istine od laži. To bi bilo sve za danas.
Pošto je tema zaista ogromna, ostavio sam opet linkove u opisu, pa možete uraditi istraživanje i sami. Ako vam se svidio klip, ostavite like. Ukoliko ste pak novi na ovom kanalu, razmislite o tome da se prijavite. Očekuje vas još mnogo teorija zavere. Vidimo se drugi put. Pozdrav!